ngwabwaki nombora omukayira akenda ku so zisa charita bwaki noburora so ora beroli ntukugondeze birungi byonka kandi tubyamire mango ebiro mbija ko babiri akasare kasobole kubanika hemba investe in baitu hona beroli ntukugondeza ebirungi byonka sayo na Gideon Senyomo najya kuba naragaramu kandi eke mubwira kumukiriza tukiyensongera kubane kwatagana nemirimo akandi ngo twije mu mbechuweke bitalebemo nabemu netuyikira yo mukozi ntusobora kuba ntutunge ikigambo ntutunga amagezi ntutunga kuhaburwa na muno hamurimo oguru kuboriyo nokora tutufire yo murimo ki ito tutufire yo baitu kasoba no yiya nokora kurano tunga kasente okuba isawe kayawe nayi wenyine okuba isawe ko muntu tutufireyo akandi itu ntujya kwereza omugisa okurora wagera abaruzi ba TV wese amageza gabohereza na muno muno abakwetaga kutanga kumulimo gwenyine guriyo nokora na muno muno ruina kasente kake baitu na atarkweta gomundu gamba airalikirira gangwa kasenta kwaso kutamuyamba kugera ekiyatandikaho okuba nakora kero gatwikiriza najya kona mutuletera umukozi tsobole kwantu bazawo nawe nuko program simuka sobole kubanegena maiso empapura nazimaze kwanzika akairo kora bakahikire bukedde ningirolera han iresera makuru mayingi asiringiro 10 New Vision 9 ndoleroho yabana bakyara basomero urungereza nayo eroho basobole kwantu bagityaho akandi nayo giye tungiro myanye yetaliye mune mu ruriyo noturora supermarkets maduka akandi streets mba agents ba Vision Group bona nambere bali kwetorori hanga nuko sobole kuba no itungira makuru ureke kurubatere inyuma utarukuma ikigenda maiso iwe chukuro echora kore guma TV yawe ningana wasano kutwegitaho social media platforms zitu TV Western Hinda ejo ni Facebook yitu zaho o like ngejo page hashtag turumutkosa simuka to live YouTube umuntu takafero kajote otoria eria show nkarimwa kujereba antu bato live YouTube genda ha X at TV West UG hashtag turumutkosa simuka tukwenda osigare enyima eyo wakwano planning omundu kurgo mukakujire cyo wateka umukono watakaje utatkanaza kufera no kutushanga simu yawe jo yenyene yoyine as long as wawe ino data no wasa kutwegitaho amuktu yitu ya social media tujende hamuksia shaisha tu obuturabe nuthendera program eji obuttegerize Gideon Senyomo ninjata arimo setting cameras yashire aha street orokubanza nkoro bakajambu washanga ngoro kubanza wabyama umanye wiki yona nayo neza kubyama so washanga wacerero kubanza orokubanza no setting pace wacerero ryo mudu nunji ngano wakotari mudu nunji konka tristo ke hamisirizo kajota oterekanje da tristo ndebo muta nobo noma nobo rugo muka ojena kariya independence park stama doka mano basakwa inspire bara guma no bara ureba bante bari muno bakora nayo so geroti okagera watandikiraho namuno muno mukare Miss Uganda murozi Miss Uganda murebere nevinje beneva nevinje bugambire but she's beautiful we congratulate you mazima verabo tabayire mu amakona tukugundise birungi hano mani tabanyegana kunda kwiciriza tutukumanye bakugendera ibinji inebukwa biri mu boot camp bitutakumanya mutwe Justin twenda ture twayenda twenda twencho cyaba konkani binje ba considering ngo binje bakwamba considering na muno wiro bar kumaroku kandi itwe tasobora kubanduro ita maisoga tugasoga tunulingo bundi umurungi muno rundi abaliat obundi no sangoli murungi muno baito mukaira kwa maze mu campo ngesembi takurelatinga kurunga nabagenzi be na juma bagenzi ebyo naba considering ito tejja kuroleka hoire mirimo ngogo no babohereza tukamanya ngo bundi either bamuyibire rundi ibire rundi agizrata baito bingi munebero kwanu ne bakonsideringa nokurora umuntu bamuhereza kandi ikisembo ekyo nikyo kimu ito tsokurora wo kumaliro batuletera muno wogu kandi kuntari bayiro kwenyuma mbere ito tutari bingi kandi turukubimanya nabweki oguru kubarabiraho nowe turugena Gideon Senyomo olwalero ali mu nimiro twaliriza sebo twakwakira sebo program simuka twakureba erizo wiza no muhinji kandi
twakwakira ogwa kabiri amazina senyumo Gideon ko kwagamba akashonshorche n'umurumo gwanje amurundo gutargo murembo rambara twazo muri Mbara district ntakusibiza nyino hanyine Dr. Kasisi abantu binjo musharijo mutiro nimureba nari numuhurira erizo tajarika tumukuretera ombutongore ayonje tuganirira umurumo gwe ngo guha akuba bwirobu Bajangu no bwenjura nawe konje kutugana ko we expert muri echo nyenda tumwakire atugambira amazina je gonyine agahezeyo turinkai turiyo Ibu Farm abino byo cyo kwasagamba kandi mwache Mwamkasisi good morning live TV West Transport from Sabari no wajita Dr. Innocent Kasisi kandi director wa Ibu Mix Farm itwite turyabahingi abebyeteri nabyo nakugira ngo ntinga ortoche tinga vegetables narshi vegetables takushana tuineza sukuma wiki tuineza spinach tuinenyanya cabbage tunguru tuine n'ubutunda tuine bingi then kandi tugaruka tugiraho n'ebijuma eby'imiyembe n'imicungwa n'avocado tugaruka tukandi ntuzaza n'imitumba yo kubyara abantu bamwe bagira ngo bishinu bazizaza bata ibitoki kabitagira sigo kuko hawa technology tuine nkora itukuzaza ukashanga ngo mutumba gumwe wakura ukaguteka process yito itukutamu tukuzarubwa nankagana kwikashikumi so hatecho nabwo n'umurumo akwa tuino umurumo aha kandi tugezaho kurango twashomesa n'abana banyu tuine program yo kushomesa imyeto haza na mnonga hariho imyeto ituine yo kushomesa kurugaha myaka 18 kuza myaka 35 so na nabari yabanka shoma nargamu ntahereze nabone bija nango tugaruka tugiraho na replacement ya internship sabuko no shanga tuine abana ba university ba college bankahi kurgo mu university zone ziryo around zo kushomesa bya guhinjo n'abagurukacha nabo tubatuinaha tubegese bintebera hand zone kandi tuinona no kulisa nente ogwe Dr. Kasisi program Nara kashonsho chino mu mugwanje mu program ya sim kanuchanga Honka TV West President Yoweri Kaguta Museveni nabandi bebembezi haricho bakweta 4 model nje shurumeri izoba na mnongi wa inoko akataka akache Dr. Kasisi wabuswa kumukoreta nje kutugambira iyo shumukuba no korota otandukota bitu no kutasiota bitu wahinga cabbage okata ododo okata sukuma wiki okata hembuzi okata hente okata hochi no kutasiota tusanzira Dr. Kasisi wabare mnonga so nchirjera nabowaza kukora ebakota enterprise mixing kai tukora na nabandi bakora nangwa abatushizeho abitukugomba no reka ngo wahinge ibintu revive when ebina katale ebikubasa kora ibintu binja uko waza kushanga nkati ahitwemerire tuine sukuma wiki waza kwishanga no shanga ngo ebinanka amapapa ana mukaga ngagura shingira 10 koka ekiti kimwe ekinci basa kumara ha imyezi mukaga orukushuro ushanga cyona kikoze shingira hino mutwarena nari mutwareta so ine 10 so amukanya kachi no wasa kugira kiwihawe cyangwa munonga ecyo kubasa kugira essence zakora okay yes na cabbage nunja bakwa nazo zikora konka note kuzibyara close kugira ngo mukanya kacho byare nyingi uzitemwe kirisa akwete tukoresa ebya nanka bibakotale nanka rokomaniu amasha umwe kasasuro bibakota compost manure tureka tuwazibyara hamwe zayera munonga tuwasharura cyango then kokuza kure abutunda bwo mukore ikintu cyamani ako butunda nako katunda kamwe kabasa kubanka kwerezo butunda naburi izoba kamara imyezi 3 kakemerezamo kagaruko kamara imyezi 3 okagabura kakahereza imyezi bone waza kasyo myaka 2 umwaka gumwe cyuka na 2 nushanga katunda kamwe nako kakozere sentence kubanzirenga mutwaro hiki nkamushanju nashi 12 so hatecho nibyo mirimo twikira kugera tukabesinga tukarangu nota mu sentenche kokore nguihamu kingi akuba enterprise mix emono shanga mixing mbihingwe bindi ushanga ngo omukozo rukuza gukora byona nakora byona abahereze kandi ushanga hati nkita aho kingira akantu kace no ushanga ngo chikwita kugira ngo bina bakozi binja bwo yatoro kandi na supervision ne kwangwira so ico nico kimwe abitukunda abitwaye kunyemereza ahankoreje ya enterprise mix Mwamkasisi na mlongo gomwe wa TV West nasa kwebuza ayitwemeriri takandiringana kikandi ibintu haro bikwingana kikandi okwezi kwaza kuwa nari harvest season yaza kuwa ntase kiri kwingana mukanye kitwemerire akakanya kitwemerire ubwo abwa karinga triangle nuko ni block ayitwa abyire musukuma wiki amwe musukuma wiki tuinemu ebiti nshanju na 5 abiti nshanju na 5 kuko nagamba ngo kimwe cyabanje basa kutwemtwa
warena kusiya mitwaro mukaga myeze 3 amaze mantu baturyo musente abakwasa kubarazamo kandi kiriyo nkikora then nekindi arahitubwire dodo tukabyaraho entambi hi mukaga ara mukaga muri triangle se dodo no shara ekiganda kimwe kikweza shingiye 200 a get price kunkanya ndakugambira ngo tushoromere dodo mushana gwona sente batwe sente tivumaye konkan cyecho nitwo ngo at least umuntu wasafite nota ko kintu cyo kuranga tukutwara mbaza kwa za dodo ziha zikwetaga kugira ngo nonza kuzifurira burizo ngo kucyo ngo abandi bakutina hati ko na dodo tikwetaga kudanga iyo kikuru wagumana ugishoroma ikanga kurabya ukagishoroma ukanga kurabya negumane kwesente konka hata umwako ko mbese ngabi intebe cy'amani tugira kusharura inyanya akwa tubikwinisha inyanya za hybrid zikwera mnonga ezo kuteka kiti inyanya rumwe rubembasa tuzaho shangano shoroma inyanya mukaga burushoroma inyanya mukaga burushoroma tushoromere inyanya emyezena ezezo shangana yone kwata akwa kitwenda twenda ngo at least productive buri kihingo cyo rakore kibenci kimwe kibase kuba yanchikwereze mitware ena kusiya mitware 15 twari 16 ushanga ngo at least ekihingo kimwe kibasa kuhereza sente kwasa kwanzarwa ahambuzi yona ekintu cyo turwanara nkabahingi kandi kitukushaba ngo abahingi batemwa amana at least besinga hargebyo hariho kwenda kunje tibishika kandi akatare ko nokiye kuko akatare nito tikeyiniri akwa cyo kureberaho ati nkito aha tinabana bo kubirya ko tinabaniga na 5 abo kwija kuskiringiraho abibyo kandi tubanza tubahereza babiteka umuci umvegitebo zabo reducing abihimbe bitakwenteka kuko kandi tuyinohona na akatareke tukabwizwera tuyinohona nabambara abo kwijaha bakabamba dushaba abitukusapurayinga hiburizo kwenga kuranga triste twabahereza ever kurena byone Umiwachivi wesa mazira senyumo Gideon turinkai turanya mahembe nkai al Ibo Farm tunoha tune Dr. Kasisi ogu expert umkwati nukinga na mnongo mukanya kache eje ajeta tontu tubare mu kibaro eje ninganda chini futi the triangle koka zirya hamitazi mushanju aharita just koka era mushanju 5 kumanika triangle kari kuka karimo ubutubwito bukurenga inshanju na mukaga umutiya yana bare Nyamo Gideon Ibo Farm enkora nkegi no gihankanye ngyakanke no entekanisa nkegi no gutena hano nambero soko no gisanga okurorito umuntu hikira buri muntu akandi yasobore kubana aterize experience muri yeke kyakuba anaraba Dr. Kasisi wamreba akandi aliyo na teko munkora egiye nyine yomukuru wihanga president Yoweri Kaguta Museveni aliyo na encouraging abanyarwanda kwanda bakozesa munakataka kake muna ko kuboine nusobora gera ekiwe haho kandi kisobore okuba nikikuyamba abanorora mbere baba bemerire Igneas kuma wiki wanugira ngo yanenyerera umukayire kandi nambera abari bagamira umusada mwingi manyakiki wabanorangeri yanezoka kurungi kandi yagamira hansonge yinyanya yagamira hansonge ya dodo nebirimwe bindi byakwa nalima kandi okurana hereza abegi Arukabire mu university bakora agriculture nemisomendi nkegyo anahereza internship nibayije nibegeraho muka hands on baramba bazaho dodo bagirole ngwe niyo yenyini dodi nebikake nabe bagirole because jemima amatendekera garukiro obwingi enkuri gitibagine no sanga umwana asoma agriculture betu nebikabya dodo tarukubimanya nebikabye nyanya tarukubimanya betu warkwika mu Dr. Kasisi ebintu ebina nabyeroraho wenyini ekibaru kugamba nakierora akandi nikimwongera na experience omumesomo ye
n'amazima cyo wagamba and kandi hati woriyo ko tuyine kuboyine no wakotine itakankerio tuyina mabaraza gitu haitine chikwashiro ntubasa kurondo like nkama bafa gakuzire ninga za buckets nkezo ohinjiro dodo aho mwanya guwa no kujango kwatecha ari kumenenge 10 zegora dodo mukatari oye sharururaho osevingeze 10 waba noza kuteka mu kugura aheru ubwo ninjira mwamureba regardless kuba doctor wari nebyaro munakora ikana totakashanga dodo ajine comme central marketing otudodo nesera naho kujana abatire mu cango umuntu kuza ku maintain akasukuma wikejo kuyaba nerebe kaje umurgeje weather regardless oba n'umushano banenjura nko kashanga we supply yeye etakwaho njimaisa naba atire mu ekintu cango ni woryokwe wina kataka kace no basa kutandikira utoyine kuboyine eka kugira ngo bo muhinji wa mane ningo muhinji wo mutano nakaca ko ine no basa kujecho watekaho no base kutasa sente omuka yawe we bari munonga giriyo nsenyomo kutoretero ko mushija wa mane kandi mpamya mwe abantu bareba hine echi mwayigamo program echi system nikyo kigendero kikuruwe cyo gama ngwiru kuturora ogire cyo wayegamo mu murimo guguru kubanurora ngo kisobora kwa nikituyamba abo kuba amazima akataka akayagama mayafuti 5 amusanju hayintu barante buluka yone kayini nikiba nikimanise kikenyine kyariyo natuoleka naiwe nyino sokutandikira kandi okakikora kikarugamu kandi kikasobora kuba obune ngikwereze kikuto no kukeraho yatugambira abasubuzi nabamuseraho tujya umusanga mu central market rundi buyizi bwera mu katale nabamuseraho mbekera famu akomsubuzi nako akwekera famu ainengere bakumuguzamu engere bakumusubuzamu ter kusananke yoriyo walinkaha omukatale mbamba muguza kurundi yatugambira abasubuzi nubwo kumweserura bonga bakomuka famu henyini asobora kuba nagireki yabahereza akandi hakabeya akarukuba nkagendo mu sauza nikibansi yobwo kuboyine kirungi abotoro bagira urufumu ngo kirungi yetunda obwo kuboyine kirungi amazima nebirungi byonka byo nebukusera iyo borabo ina matagao marungi anabajya kusera hona nambero raburi borabo ine amagitagawa genta marungi no subuza nabajya kusera iyo muri mhona mberori wine nyanya oyine obutunguru oyine kabeji oyine biri mwankebe byona ebyo kwanolema amazima nabajya kusera tor kujya kutabana busangu no yiruka ogene mukatale ogene ka kuba abasubuzi benyine ko abasubuzi bayine sente akande nabajya kusera bakwikiro muka kandi basobole kuba nabakusagika businesses yoriyo nokora edagika 33 ndizara basa yityo kubanza twabansaba tugene mu kamuro kake katso mu kamuro kace tuza kwantugarika nempapara zamakuru New Vision hamwe na Bukede twabitunjire studios mutakarga TV West. Orwa kabiri taferwa programu yo hinje no burisa na tuija kuba turi ahari nagaba daire farm na ija kuba natwereka ebintu bya ina farm ayina hebintu yinji ayina hwente zamate ayina hortoche ayina hempunu ayina hebintu binji munonga kandi okusinga munonga na yonjero mutindo okurga ahamatege so nutwenda twege turebe okwarukora yogurt kurga omatagar kwiha farm na jihar 12 na jitaha 10 so kuna jiri kubara nashanga nichikoraje munonga na munonga wabona market muntu ayejumbero mu kuhinga na no kurisa ahubwo kubo bwiro bombe koziremo ndebere binje binkozire kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no botatire mu munonga kandi uyihamu nka abinjo mwe nagira atamagara atiki kunka nota mucice kandi uyihamu cango kurigira uko warebera uhinje no burisa wataferwa programu ejo
ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kunji munangu ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa Nasa na Primary School omuri Koranoria Binedena Boarding School Van hamwe na Computer Lab eyokushongora beji ombyakara magezi Embogo Drink abarukusyaho Embogo Kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi TV West Nehinda program ekirisimuka akantu ko kira kutonza ugambera turabentu kureteraho ebijo mu mpapura z'amakuru New Vision yerizoba ni nsatukutuku mutweni ndeba mu 7 gives border cyclists mechanics 21 billion shillings nimbireba check njija ababoda bali mu kintu 176 presidential industrial hubs zako abo babahire 50M so bakujana nabazibagana nzizi bazireta 1200 NUP youth defect to NRM vote mobilize for support page ya kanana page ya katano noza kuba no bireba Muhoza is the new Miss Uganda and bibi babireta emirimo yone ryo mu New Vision Tureba Chief Justice speak out on Vesje case page ya mkaga Ugandan scientists develop new goat breed ekikechinde echembuzi bagira ngo ba scientists bamazire kukijumbura Mao Mpuga withdraw from presidential race page ya kashatu mangwizo beri yanyencha kare baza kubana ba nominating aba presidents so abantu bagira ngo kintu bakirugiremo babaraki bibi babireta bishome ndeba kandi babe batakurwa mu iPod Alliance I think member tensizeho no bacwerire mwoko ni Vision yabereta obwijwire amakuru mingi ndeba sente zibatira omusakozi ezaba boda hamwe n'abamakanika Chief Justice speaks out on Vesje case Besje Lutale and Ola are battling charges of treason tukuria uko munsi yawe bebi hine byagambere Muhozi holds talks with China's top envoy baba bene bagamba arichi konkaga tunjire ombwijire omurupapuro EC to conduct nominations at its new Lubowa home. Yes, nominations of our presidents is already anyesha kare mutaka fera President Museveni wanyengi na wabe najamu naza kuza yunyensha kare na president wa NUP naza kubariyo so reka tutegeze turebe barabe kubera agenda
Then health and beauty manyoko wakwasa kurebera amagara gawe why journaling is good for your health. Journaling no chimanya kubaine ka notebook uri kuhandika nyaba mwene mate bachineza notebook konka bajangu n'ekirungi kuba no handika yes records habo mezi wawe no then pakasa ntuntu kuretera businesses zo muntu wa burijo kandi no kuwakubasa kuzita musente okuwakwasa kuzombeka mbibi babukuretera tabakwenda bundi oboine nkebizibu business yoshange otakumanya aho kutandikira new vision yabukuretera study materials math pass all level competence based curriculum njiji bagireta azantu chimangu turi omutamu y'abana ibarabe n'abakora ebijezo bya UNEB muna birataka revise njire tungo mu gishogu obate revising na new vision mbibi babireta teachers making a difference campaign echiri munne agenda omission then tune community news tutukoma Kampala yonka but za Jinja Fort Portal and Fort Portal barimo bajambu shillings 1 billion not enough for districts with challenging terrain into Marble district wakabajereza 1 billion yokujambu eyambe ahanguto wakano bajambu obundi nkum districts ezokushanga batine itakarero flat obundi nibateganisibwa nkenshozi nanachi obwe ejo billion nebasa obutayamba tebana naba Fort Portal nchechizibe echibine obwa hati echikube mbibi babireta amakuru niminji bantumwe debe chekachembuzi echibajumbire nabajangwe ekikuchira kuteganisibwa endwara ntumanya hine endwara yembuze bireroho embuze nyingi zafa konkano bajangwe echi nchibasa gumera empinda hinduka yobwire na nendwara tezo kuteganisa mnonga Muhoza New Miss Uganda rebevire ahampaka za Miss Uganda ebyo nababukuretera African Champions Nasa and Katumba win the 2025 Africa Rally the championship neck face uphill task in Nairobi after costly defensive mistakes etwantugamba neki etwantugamba ejitimu yitu yihanga deba okwekozire izoba Eliora Mukaga 8 Ugandans to watch Real Madrid mbibi nibaza kwani babirebera kahi bina babukuretera ninde ba athletes Uganda is in a big crisis kuchira mnonga twahika ahabiri chibitu ababa chara reba ahabwenchi noza kuba no byetunjira ashirije ku mibiri zonka babukuretera mu New Vision retunjire aha street hona horaze maduka supermarkets petrol stations zomba agents bitu otakafera kureba ebica umuntu papara ora New Vision katirebe bijo mu rubukedde right kere kabukedde akana emaze kwanera garama siringi 10 gietungiro myanya etaliye mnemu iwe ruriyo notorora mukayire ngakambukedde tuletire headline enkoto aha mutwe negamba omugagga bukola asinga mudagala lyebirime afudde tegal marungi tubentrole byombeko mu kibuga kya Kampala tubentrole mu motoka ebirole biro kigambo bukola chemicals abakora emibazi y'ebirime akandi ngu proprietor arundi omukuru rubaire bukola wenyini ngwalugirumbo bezwens alesama kolero akedi esomero na makampuni biona birimbukedde yenchakara ekero somo itegereze bukola abaire noha kandi nebindi birukwani bikeraho omuli ebyo ebyabaire nakora akalulu 226 bakakasiza mu 7 ne mafabi abo bongubo barabiraho okwabayine mukono yesobora kubehikire kandi okurani betabo mu karuru akabona 226 ngu NUP bongeddeyo emikono bano bo eyabo bali bagigaruize ngo akwatehikire akande turuzire abakuru mu kitebe kintu kimbaliyo bakora bucyoka ihembo kurure mukone ge bayine boraho basobora kuba bagihikia anayo basobora kuba bagisa meeting mu kitongore ke kutwara karuru soma bukedde oyitegereze olutalo lwa Russia ne Ukraine rugaziye bungereze sindise nyonyi enwanyi okwetegekera Putin so biona bilyomu ombukedde eya today UNEB ezuddo obukodyo obupya
amasomero bwegeyambisa okubba ebigezo abasomesa n'amasomero agatali gamu na gamu ngo hati bamaze kuba babagwamu obukodyo mubaine mukozesa okorana muibe ebigezo nimwibera abaana ebigezo so UNEB yamazire ko nebagunura amaiso hali runo muliyene rulya bakwata n'ogwayo soma bukedde oyitegereze 225 bukedde pre-PLE tests ijuka bukedde amna New Vision tubaire tubaletere study materials zino kurora ziyamba abana batakabere kwamba yatabo mbigezo ebihanga lyona nawe kibukedde ekuletire ntekaniza pre-PLE tests akande bukedde kero kino somo itegereze bakuletire kero ahamune kigezo kebaro kwa bakuletire 13 kwezi kwa Oktoba mathematics 14 Oktoba social studies ahamna math 15 integrated science na social studies 16 English na science byona birumu somo itegereze muhoza ye Miss Uganda somo itegereze muhoza noha narugankaha kandi arabirenka kujya kurano yesobora kwa nasinga wa Miss Uganda iwe ruliono turora ative west nehinda program simoka kandi yitegereze ensongezo okulonda kwa 226 kandi bakuletire nebitebe nko kubikora police ekutte eyase muganzi we ne baby bamukuletire Museveni agabidde ababoda bodo buumbi 10 ijuka bagenya abatuine mu mayisantu jo kwant kuletera ababoda boda akande basobole kubamba bazansongezo nezindi zikwazikira na muno oturukwetegekere kiro ekia independence akande bino byona ne bona ne bagobamu okwetoro lihanga kwa bine bitebe barkwegayiteramu akande nambere barugenda bakaya akasenta akasobora kwandika bayamba omirimo yabo iwe omurungu lyono turora bukola omugaga asinga amanyi mu ddagala ly'ebirime afudde bamukuletire bakuletere byombeko byone byabaire mu Kampala nebindi nojja kusoma oyitegereze bukola noha akande omu bukedde yeitu enyenkya kala ekirokyo omukolo ogw'okwaniriza Kadaga gugasse aba NRM n'ebibiina ebivuganya bakuletire embeere yabaireho nambere rwabaireho Rwigi okwatoko Ruhanga kande Rebecca litwala Kadaga wabina garukumuka okuya nasingwa akaruru akaseke kandi gabaire masemero wagonka akuli mu Busoga abantu besoroize okuruga mu magistralism na zimu kandi nguwe ki abakuru bano bakiziro kwano baroramu basangire nguwe ensonge baire yegaisire nabe bitebe ebindi nabo bakiyejumbiremu kandi tabaire okusindikangana bamutangira amazima koku ekitinise kyabaire ine ekenakyo abakugu n'abalolezi b'ensonga bakirozire kusanga ebitebe ebitali bimu namwe byenda bani biyegaita hataro urukurwana na mugenzi we baitubona na bagaita bw'ensonga niyo somo itegereze study materials past PLE mathematics erumu integrated science erumu akande n'amasomo agandi hari umusomesa munyana wange in fact head teacher ijanterire gesimu nankaguza study materials zino ngubuli bukedde anyu nekoleta mbintu ya masomero so ndoiro bwire bwinyi muno ni musoborora ndiwo tafayo wetungire bukedde ekintu roja kuba mazire kuba nokitera abana obahereze amagezi webale muno kuba no sero kumanya obulabe bwo kulime mwanyi mu rutobazi omwani kugulima mbisaru kiru mbuzibuki abakwantu manya no hakuba hali amaizi baitwa bwaki tikiri kirungi kurora muno oli mu mwani na muno mu myanya nkebye bisaru soma oyitegereze ebintu nyamwingi omubyemizano ayongedde okulumya omutendeso mutwe Liverpool 2 Everton 0 bakuletire ekitike wa Liverpool soma oyitegereze Amorim akombye kwerima siva kuchange arahire agambinye muri mungambera manyoncho system ngu nteke mu defense abantu bana biki yagama no muratera papesimu nyoti nguja kuhindura nizande sabasato soma oyitegereze ya sinasa umutokeze mpaka akandi ko kubaliyo no bagambera engeri ya kozire kandi nayihaho record ya Uganda bere mazire myaka 26 abukedde nyenkya kareno
nuko yazoke tugiye tungire asiringi kumuzonga cyangwa Uganda mu supermarkets mu streets mu ba agents kandi yosobole kuba no tungira maingi kuba negakeraho gumaho akande ntugenda nayo mu mayiso. Yes, konka tugise mutakafero mpira ahagati y'abakozi ba Vision Group TV West Radio West amwe n'abashongozi aba Western Uganda ubwo mpira nuguza kuba guri ahacayi Global High School izo b'independence no mwenda yo bikomeye tukujambo izo yerebere abakozi ba Vision Group TV West Radio West ba presenters abo turi no hura abokunda Lithan MC Simba GK Lucky Kasangaki naye ninza kuba ndiyo master teacher bwana nibinji yes mzee bisisi na bwana nabaza kuba bariyo then ombeshongozi T-Paul ya confirmation Peterson Zewa Ruben CJ champion Matt Henry Vale Music Jose Nick Lee Sister Charity Lady Diana n'abandi binji nabaza kuba bari otwire no bashashura kubareba uko bwahati noza kuba no barebera busha ntuza kugira n'umupira agati y'abavuzi bitwa boda hamwe n'abamakanika none takafera kubereba mpira umusinguzi naza kwa naye twara ente no manyente inde boya chikopo ikitwa bujungire mama twagaho twagacha cha Global High School tuza kugenda Laksaba ayitukumanya nkekijaga revu kona no after patahira edeshani zayo muzakwa mutakundeba so mwani jarebo kumpira and of course ntsima batitire musente mwezi sako ababino buhereza bwo kuguza bwo kubika hamwe okaguza sente za sako ntuzumanya nkamwisako niyo sako yoshome kwa no bika nayo sente kandi bakakuguza aha percent inche Twinaliana Junior School Erinisho meryo murembe hamwe ya nasari hamwe na primary twine embogo drink abantu bakusema embogo kumbucha echo kunywa kirungi tikukuteza hangover nchukushemezo mbiri ohura waterera then twine aba cool sounds kuzanzo tujumanya sound system batire bishayi byamane no and of course ntuza kwa twine na charity chibaju kamhanda ogune nkunzi yeminyeto hamwe n'ebyemizano muri Mbara City Laksaba and Grill Rebukona n'ingasho mukijaga abantu bamabino yobuhereza bwebara ebyo kunywa ebyo kushemeza noho kubishanga kandi of course babine nights n'unje munonga shobora kwanza mbahagira band night atakunda band night natwe yes natwe kizi rakashatu okutandika shahi virizo mwazio then tunena namba Global High School ishomero runji ombo kwetese kandi ebukatena secondary school education obo mutindo omuri Mbara City ntuza kuba turiyo ntuza kushemerera twabareba program ekiri muneje ndo misho onko bwa hatikati zo mukahumuno kace ntuza kuba ntugaruka mutakargaho kushanga ngo mubiri homire ubwo bukoko ni bubone cyo kurya bwo kubone abariho burofa bwo bukoko kurya kunka ko uri kubinda amezi namana gari kuri ngo karika koko tukaha nikaza kuruga kataka bwini ho kuta nabwo cyo ubukoko gwe twine ngo kuturi kubasa kubwetanda kandi tine ko uri kubasa kutegateka ngo abwo kuba wataho ijo mayonnaise yito ubukoko ngo ubukoko ufire bwe ni burunji nabwo utari burunji utari kunywa amezi nabwo ni gukora ko nabwo muzokunda nabwo gukora ibindi byafaye amezi ni greta amagara gatebikanisa amagara nico bagahitira amakiza
nawe cyo iwe nk'umuntu ino bujunanizwa ukwererera uri kunywa amezi ubwo utari kunywa amezi ibyo uri kwete bizibu byoyine hati binaka kwate no kutanywa amezi ni mizi ki agushemerire kuba ninywa doctor wagamba manure niko garukira yo Burundi amezi agamanure niko garukira yo Burundi azaba tabagacinga kutagamba manure mu majati shango gazo mushukari ga amezi agamanure garinganire mu emyonyo ko kwishimire kubirimo kandi amezi agamanure waragakoze isizeho katugire ngo wakora nka juice wajuranjana n'amizi gamanure juice ni yabasa kumaraho ibiro bina itakashishikire kunkuri kubasa kujinywa kandi kakoreraho ahubwo kwa gumezi garinganire ni garinda iki wagatamu ngaro preservation element ahubwo ni gabagiye no buzari n'iki wagatamu okay amezi gandi amarunji nagagari kuba nigahiminti kanko mu misozi haza hatariho nk'ibihoro byo kugashisha ntabwo icyo ukabaza nk'umuyambo ukashanga ariyo nk'amezi n'ubu hakaba hatariho mudumo nutaha nonywa direct amezi agana amarunji nagari kutemba agarga hasi umubishara gakatemba abo kuba nko turindi turi gushaka kuba twine ko uri kuza kushanga ngo ahansi hariha amabare aza ucareba gumizi uregara inkagajeje ntabwo ucatahaho ushanga nago gaboneye kungamwe nabo kugira ngo utarinywa mizi gatatekire uryaho rimayiro 30 kurugumuka na hihaho uri kubasa kwika isigiriti hariho kunyawa glass after every hour atubona gamizi nganyo gatatekire kungoja uryaho kabuzi ko kwija kaziho kanywa kazumuzo mukira kagenda ibo umuntu utari kumanya ngo uyine biri kubasa kurinda buri kintu cyone cyo gutuma umubiri uyine kiri kubasa kurinda nicyo uruhanga yatwirire immune system uyine kiri kubasa kujeje neco kandi immune system kugira ngo n'icyo kakiri mu mubiri kure no mu kanwa kiri na wanywa ikintu kitashemeye hariho bukoko uburi umukanwa buri kubasa kuconya buri bukoko buri kubasa gukora kubi utakamizira gomezi aho amezi agari kukirayo ububi n'agatapu kwineje Abanyayuganda mwekebekanishe ubu nibwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri koresa shirinje 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star 10 hash asimu yawe abwa shirinje 20 zonka rero utegerezo mshagwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program iyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 not chenda anana mwenda buri kwehanditsa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaferwa jana miloni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na ki ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kuri 40 Ivan no mupira master teacher muze BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikili no mupira kaheza Sister Charity
Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba bodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahabwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mixi na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite Okay, program simuka tuagaruka saa yetu ya kabiri kandi entekaniza eno niyo umusaino ya kabiri kaba kairi ku mugenyi usually kandi omu studio mazira ko banyegiti bwa abagenyi abatale bam abagenyi bane ensonga yekero kubaleta namuno yo kwanura akiro ekiyebero mwenda October ekiro ke independence tuijuka amefuga gihangalete ya Uganda kandi ntujja kuba tubine mukore yetaliye munemu Vision Group ahamwa n'abagenyi abankuretire inja kare ya Kroken advaita kasanga klake ruriyo natorora akande studio maze kwanyegete bwa abagenyi akande okurugwa team ya ba makanika ijuka tuina abanyana beta boda boda na ba makanika kireke akasare kahembe nuha kiza vibe akizaniro Global High School tongera kwa nsima ba sponsors beta utalbam nabam abatukwatiro muizako akande nabandi bona ekireke okurora umukorogu gwasemera Sol begumisa akandi yono no manager o team ya makanika no umsejo nurundana harubaju kande nyino umsejo ndurumanyino kanuru byamukama usijja na umutezi wa spana akasare nkahemba kandi nawe nwanyegaisereho aha mukono ngugumu harubajuruli abakuru bano bajja kwamba tuhanura nabo ensonga zitalizimo na zimu kandi utorekerize kirekyo ebituraba netubaza nabakira basebo nitwakira sebo mwebare kwiza program simuka yego munonga nani nsaba yakuraba kutureba tutandikiraho abakutureba ha TV West ntubana twabaramusya kitonka wa makanika wa Western Garage muri Mbarara twatensa makanika bona ntubaramusya munonga mwebare kutuhagera mwebare ohereza bwanyu ntagira TV West ohereza bwanyu no burungi munonga no bikabura hamuhona okay ognisolve gumisa manager wa team eyaba makanika kireki abari kujya kuba nebagasimbagana ahamu nabavugi ababoda boda muruga orombarara omukuru Nuru nakwakira ninye nakira sebo amazina ya Byamukama Nuru ni mbanza kusima TV West abintu byo kuchukora kutekende katika nkeji suba nyebaza bona aba bakajya TV West aba ikintu cyo kutukora iki ni gamba abamakanika bona bemba zona twena tegisira hamwe a Western Garage abiro mwenda Independence Day twesangeyo a Global High School mpira icyo cyumwe nicyo cyawire azi captain wa team captain wa team mwamuhura kandi okurugambanya baitu ba makanika umurubugo rwambarara abakuru amirimo yona
turi gukora ubwomezi bw'itu bwa buri cyo abwaki mwacwire mu murimo gwo makanika nubwo mwasobora kwanuteka mu amanyi ati norogo mu mugo gwa makanika n'umurimo murunjwe y'emikono abo kuba na wabrabro mukasinde kuzo mu kwiyongera higuru batega futemera ko saho nene kosi yemwe mugurete mukasente gukora kamangu mangu mbwe ni twashire mu kwatizomba makanika tiyambe antase ya ihanga nayo makanika nene kosi yemoyi antase yihanga mu bantu kora system mangwe sente umukuru nuru yes kaningureba uriyo musha kuba semirime ndijo bwinji bwa makanika bwa makanika hati noreba abantu abinye baje ngo bwa makanika tubura umusente cyangwa bwa makanika bura umusente nayo n'umuringo gumwe gwentasa bwa makanika kandi cya kabiri wana utaho bwa makanika tubukusera kugira hamwe no hose wotine sente capital yo kutandika kusanga ngune sente nyinja ne sente nche so kana umurimo murungi gukubasa kubisaho ukabona family yawe webaye mukuru nuru yagamba hansonga ya capital ngumurimo gutubine capital which means umutogo wawe nko muhana ninga umusigazi nubwo gukwemera umutogo wawe niyo capital yawe so hati mu bwa makanika ntorora harumu emirimo nyingi because hata kwa nole motoki ine parts nyingi muno baitu tukimanya ngumu parts ezo zirukiro wingi tikiri buri kichweka cyona ngo no kikanika no kimanya ubukugu haro abakabreta haro abempira haroho so hati iwe nka mukuru manager boli mukugu nka henyini na muno ibyo kana kambabere bingi munongo mugaragizi konkritwe nyondi specialist mbya engine byokora hanse mu kubagana nebindi no gisesa no ngano gisiba ahubwo gisaba yona bitereza ngabagenzi banje nkaba byamakamanura abo nabo kugorana basipeza mu kugorora aro nabo ezibatomire aro naba wiring aroho mbwene mirimo yo mukana ko mugaragiyo neri nyingi nyingi munonga kunga parties ko kwija tukutumpati yo kubana wajihora wajirota yo kubana wakunda yo kubaza tukugira ngo baza kubikora byona ngo baza umukuru nuru cyawo twakimanya iyo uri wa no Tereza gora no gora je yatomera yawo ni Tereza mbamba kuronda we bari munonga so mukuru manager busa mulimo gutayina buzibu bamuganga tuwine buzubona n'umuntu munonga so hati iwe myaka yi wakamara imyaka ingamba makanika myaka 19 experience ogine munonga buzibu kiyobora kusanga muri mu gwawo myaka igiye mazima myaka buzibu kushangamo no baza kora customer arimo kunyaga kugenda tasashire kwiri umuntu no mukanikira mu spare agenda kunkaba nabo ntubacira tukagumiza muno baharaza nkaba customer no mano bashenda bakokwi aro kushanga wayinenga motoka umwana yagizamu yagitera hansi yo rukanga agenda iyo bizimye kushanga mu garage niyo nkebyo umukuru nuru buzibuki ubu kasanga muri muguno icyo kumaza akagumara mu buireke ngwire mu emyaka 10 sofa myaka 10 challenges zirimu tizikwahukana neza managers yagamba okunyaga umwe nokora maybe wakora nka afande wasebye mukakache ande akuhise munempi ubu ukora agenda takushashwire mbumukayana nubo buzibo buko burumestre okunyaga njonga asigaro kabi gutari umurimo enduro ibakwetera niyo yo kubanyaga na muno abantu akwamutwere biruka byanyu bakabitereza bakabukora kandi umukuru nuru yakonaho akagambo kabafande nikimaso bundi mukosa amani mayingi magaragi yo kumbere kwa mugire
umurimo gwa ubundi bagukozire ubundi aba kake akasobora kuterekerezibwa kandi afande ukokozesa amani maingi ubundi no ukatera akandi kitari kirungi na kake umurimo egyo niyo emu iwo murungi roriyo naturora TV West Nyenjakara ekiroken akandi obuturiyo nitugeno maiso Nyenjakare hati mainini hero ubundi abagenyi banabo hakubayireho wa boda bodomu no na makaniko nuko tsobale ko barasinge nsonge muchikozere muta kurori inyo mwakera ababoda boda kandi mwamarira mbayihire mukikini mbaraki kireke ititwe intiwe kansite ya makana kaneberije okuba twine wasingwe yaho program yiterije na nompira gwitunguza kwa gurije ebiro mwenda tuyiteka tekire kukwata ba boda boda tkabatera gora ngamushanju harizuro abo kuba tuwasire tukora kingi tukora training tijumanya ompira gwo tugucenga jambo yeno tukujya mu tukora ebyo mikono ebyo myoga yeme kanaka konkana ompira gwo tuyinemu abana bitu bagira bata mbagumanya munonga okay abwenji mwakira umukuru teba makanika to ever ready muri organize it waucheri tu abakwasa yemwe tubatwakire kara amagaraji na nekindi tuchera burizo tuchera kora ka training so far to birebi tuchera kora training tuyegamba kwete nichere kintu echo abiro mwenda ababoda bambe nabasabira isayo na entito nito trajectoire yes nichirungi kwizo mu competition ko ngabamanye ngo nibakwiza intende yaba makanika okay okay dakika zenyini ziri muhenda akaneze zakara umusayeto ya kabiri tuyina bakuru bano kurugo mboda boda amu ba makanika amuruga rwambarara kandi juka ebero bekwezi muhenda ebyo kwezi okurukuija tula Global High School tuine abazini abeshongozi omuruga rwambarara ahamwe na TV West Arior akandi umpira kasameme akandi ogwabavugi ababoda boda hamwe n'abamakanika nagwo gusobole kuba gukwata kati haro hicikopo haro nente baito mu studio abamakanika bakerire bagamba bo tubakuja kuri indebero mwenda kweka inyo boda boda murambyamire hubo bamaziro kwani betegeka aluko entege nekikopo basobole kuba nabagena nakyo ekireke ndyo kyomwe dakika ziri 10 za karaba saha ibiri runde saa yeto ya kabiri ya program simu kwa TV West ikiriza tugeno kwa muro kake kandi utorabugumuka humuro sobole kuba tugeno mayiso na program kuma Electoral Commission nemanyisa bichuru kwataho ko kwandikwa kwabarukwenda kwesimba ahantebezo bwebembezi obwaza kanso za government ezebyangezi kuno kwijja kubaho kutandika nebiro 11 okwisya biro 24 byo kwa mwenda omwaka ogu kutandika na shaisha tuzakasheshe okwisya shayi 11 ozomwabazyo omumazoba agokora okwehandikisa no kwijja kukorwa kuti okuhandika abo kwesimba ahantebe za municipal division chairpersons na councillors obarire munaba abinu mutano ninga shi special interest groups nebiro 11 okusya 24 byo kwa mwendoko okuhandika abo kwesimba ahantebe za ba sub county na town chairpersons na councillors obalire munabantu abinu mutano ninga shi special interest groups nebiro 11 okusya 24 byo kwa mwendoko abantu mwena abarukwenda kwesimba numushabwa okuhamya ebiro byo kwezebyo kwenda ngumutakashubwa eji ni Kiboko Mabati okurwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izikucira y'ubuhango n'ubuhango omukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils izitire rangi hamwe n'amabati agakozirwe kwangara buri bateri tire rangi nirije na warranty y'emyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati ga Kiboko tigakakuzahare
turukura amabati kunka nituwombeka amaka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda. Gura Uganda, yombeka Uganda. Watekateka amabati, tekateka Kiboko. Okay, program simuka tuagaruka. Dakika ziri 13 za karabasa yitu ya kabiri. Bagenyi bacyari mu studio kandi batsoborora ensonga ekyo erikwatagana muzano gunugumu ebiro muwenda byokwezo kwijja mwetekaniza muta nka team eyaba makanika kusikira manager. Team yitu yaba makanika nesinzira ari ibiri kwitaba makanika bona kwija kutagira ebiro muwenda turi ready kushanga turasa tuyechikopo eki TV West itebekanise na Radio West tuine program nungi munonga yo kuranga ogo mpira mazima twaguhangura tuitebekanise munonga kandi munonga. Okay, manager yagumya ngu team ya makanika etekanize ekirukumara kandi juka nka manager ukwana twa team egyo bwa kubabalize ngimanisa ekintu nukokiri harwajo rwabazani ka captain umukuru Nuru. Yes. Iwe team yaho gitekanizo ta kurora kireki mwasobora kwa basinguzi nagamba burizo bitentukira training tanche training raba boda ni imbarabura itito training tugitankire kare burizo bantukira training mukasisa no mwazi abazani bonanye bari fit runakoro mpira guza kuba ische gorzi nkitano ntibata batera gore nchaho then ntitujitware abana bona bari steady bachera training Okay, mukuru Nuru confidence ya kubazisa neyoleka kungubete kumara kandi ito ikitu tusigaize kirekyo okurantuwe tabuliyum okwija Global High School ukasobora kwa noerora mukoro gurange no maisi juko kutahamko abusa tuturkusasuza muntu wena Vision Group TV West tutekanize akantu akuletera nabazini nyamwingi abo rukuba no sasule nsimbi obundi kuba no orora mbiceke barko bagiremo kandi kireki tubakuretira usobore kwa no barora or relating nabo akwabazini abantu kimaba ina abantu bayingira kwamba banywana babo rundi bafans babo biona bija kwa Global High School ahakiro ekyo nikyo kim akande team egyo imutekanize nka makanika tumwina mbacuba tumresera aba Buganda no beje bazanire kirekyo timu tetine mbashubo mpira tuyentu gusamba nsamba zaidi kapo nsamba chitu twine bashuba bona tuyetebekaniseje kandi twena baboda bachube twena baze kureta ba professional twarabura yako nite twenda kuchuba kongana no twakuba chance bakachuba aho kwi 20 month yemarira mbabasi twabaha chance aseja bakarikabire confidence kandi mbagambira ngwinyo ababoda okwanyu mwitereze bayije basobole kwamba bakora kirekyo akuba betegekere ekirukumara akandi obudakika buli 16 tolekerizo kwantu marira omunsonga eno niyo manager akande bigambuke bwakubaire no hereza namuno abantu nyamwingi akandi umukayire kanuka kubankuhereza kagisa kugama ngo hati yeta abasagiki abatimu eyaba makanika mu Western Uganda yona akanambara okutwaliza namuno hakireke aba kutireba ha TV West itonka makanika ntuyeta abantu bona Western region region yakureba Radio West kushika TV West kushika bije batagiye biro mwenda umupira no gwamani twine ba sponsors bitu abakutamwe sente ko bazambogo motor spares Ibra motor spares Kanuma motor spares Viresi motor spares ba sponsors bitu bana tubeta Brian motor spares
bona ntibetera kimwe ebiro mwenda obutarenga kwija kwagira ati umupira gwa Radio West inabeshongozi bamakanika bina ba boda boda ntibeta mwena mutakabura kivuro nechamana munonga umupira n'umurungi n'ugwa mana munonga mwije muri bamakanika talent yibine mwije muri ebe n'aba boda boda mbwene biro mwenda nikisa kwa kige kindi kintu munonga chamani ntibata mwena mwije tagira go mpira muhise nabamakanika kitinisa no biro mwenda bare munonga ano manya ambagamba umunyuru ruturo tugira urufumo ngwenta sima eboragira nakusima manager because wasima rundi wamanyira abama ba sponsors abatere mu nsimbi okurura umukuru gwasobora kwana umanyire kikuru muno kusima uruko musimere kibanza no murundi ogundi obolbo mwesere still nabwo tarukugumererwa naija kandi nasobora kwana kukwateraho umurimo gugoro kuba orum ziri 18 a captain yes antutaga ohibwa mbabiya byukumarira kandi yobu namuno nta mukoro gugumu abukuba sukubaho ukesanga mukizaniro rumuwenka utahira na musagiki kireke nabwe kitwara umugisaguno usobole kubona umanyisa kuruga timu yawe nabandi bakwamba kwatwa kusikira ngo mwedekaniza okongera bya manager byagamba nyeta ba sponsors bona goko ya manager nko yabagamba kutuberaho runakorwe nitabona ba makanika bona kuruga harwe bona bo side zona za Kakuba hona bona ba makanika arunakorwe biro mwenda kwiza mukasagika mukano ma spectators nanga shaba hagisi babaroni bakongera bongera basamba muraro bongera basamba man so ntubeto mbwinji abasambi banje ko kutuyetegete bekanise runakorwe tutakabura tubeho chere mwena ba sponsors bona abeto mwena biro mwenda wabare umukuru nuru yakura abantu aba umbomezi wawe umukuru manager babi yenda kwanza kuramseho umucyara wanje unaseka cenje andi Nairobi na nabana beye abeye ningabanye naberere bishayita nabiti babiri twembi konkeshaje nwabine akabiri ndamusyaho timu ya Western Garage yona amayiri ibiri yakutumanya bona abamayiko nabandi ngaka ndamusyaho n'umuzire wanje wanzire ari umushagero w'umurikazo yakuraho babiri captain turuga yes imbanza kwakoraho nanyonyi n'umucyara nabera sanga namwakoraho na yakoraho mami wanje nabarisanga na daddy kima baruho baturikize kandi bareba nsibanya ndamusya abazani banje bona abo twandikora nawo training deshintu kina umanya wabare mnonga akandi omurebe wa TV West omukasheshe nkaka program simuka na nyine omukuru begumisa manager wa team aba makanika akandi umukene kukamna banyine byamuka manuru kandi no captain wa team ege ya makanika ababoda muefeho abo kuba twabasera mwabora baitu kireki jukan tukwijucha ebero mwenda October tula Global High School umpira gati ya makanika ahamo na bavuge ba boda boda kandi abeshongozi ninga bazini mu Western Uganda ahamo na TV West ahariyo ubuturarugaho laksa nukikuja kuba nikihuera kandi ataine mwana hekibale mukijaga no tukujya kuba tuli kandi kwiso mukolekitini saba TV West ni saba tumule mukake akande tugumize mu na program simu ko twarwo mukahumuro kandi yotarugaho guma Nehinda
ompira kasaneme otaferwa ompira hagati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kunji munangwene Ivan n'omupira master teacher muzebi sisi no yagwa Listen MC Listen ya top passing ngo munonka Simba Jike ko mushono beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barra City aba Alexa Bar and Grill rwebikona kijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mixi na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barra City abanya Uganda mwekebekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri gukoresha shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omusha gwawe ubwo uri kwerebera TV West muri Izoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 not chenda anana mwenda buri kwehandisa ni kongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaferwa jana minuti mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi Nehinda Nehinda program echirisi simuka tuchiri muntu gamba mpira gwitu gwa Independence Cup hagati y'abahereza ba Vision Group TV West Radio West hamwe na nabeshongozi bitu abo murembo ningashi aba Western Region then twarga huntu za kuba twinena no mpira hagati y'abavuje ba boda hamwe n'abamakanika then ntuza kwatiga cha Global High School bitu nibinja batwatireho umupira gu ahari yabo harimo Aliana Junior School n'ishomero ry'umurembe yes nasare na primary n'ishomero ry'umurembe kandi natungo mugisha kutayisa omumba administrators kurwo mu ishomereri sebona kwakira umsiriyo za TV West ye yanjuje abantu no batoreba ya iyo bare kunyakira ndi Karuhanga Nelson kandi ndi omwe mu bakuru abishomereri ya Ariana Junior School nintwaraka akire kwebaza abantu mwena abariyari TV West abo kubeje niyo TV itwine mpango mu Western Uganda abo kubangani shoma ho mahure nashanga kandi nanobuhereza bwanyu muri kugenda je aha muntu kutandikira wito kugira ngo no wa local ground mpaka abahiguru kandi mbebaza nabwe ito kuba kwateraho nimwe mutuberireho
konka ko kugira abo kubenga ari ibiro no kunabisana so ko kugira utabatwatireho ushana ngo ito nito turumutsindika kandi tumutsindikire turi kwigurira ishomero ko kubanza TV West, Radio West etuberireho kandi Radio West na yetuberire habwa company yitu ya Imaniela erishomero ri ahansi ya company kanaruhuriro ukawaruhuriro so nintwara umugishogu nagwe kwebaza abazire Bariana Junior School n'abantu batuterera amasimu bari kugira ngo bo kuturaze kuzo umupira ugo nubo bari kwenda kuzana bitwabiyaza kubonera ati mwenu turebe umwanya nka global ahaca yaho guru kwija kubana muke hati twagira mu kutina n'amazima buka hati abantu twari hatubaye yonje abo kuba hati etamweje n'uratwamara mwe sandemwe umusandemwe turumutika abana benatano hatabo kukuza kugira abana boko buri mwana na representing omuzire hatu wako atabazire benatano ukateka hona nabandi umurimba rabukunda Ariana ukateka habakozi bitu mwene tubato rubinje mwene cyabakoze nacyo nyikirize mbebazi ahabwaki ahabwo kubabo bakahumurikiraho tubaragiro muri yebi ibyabire umuyago gwabire gwazamo kandi nabo bari very ready mwene ibyo byona kunko bikombayininga mbebaza nyebaza management ya TV West kurebuka ngo numureta Ariana kandi nito mututeka omumisho gabantu kugira ngo barebe abo kuba ko kureba umanye kiru kubakiro ubundi hato umuntu urumunandeba najya ku matati Nelson wari munagirata nagamba konka ko bari ya radio umwe irakanda basa kutwara ubundi ijo so na nubwo no mugisha gwamano gumutwire tubebaza munonga okay we bari munonga kandi nkoko nanagambe mwe bari kutushajika umpirogu nko bwahati njaka tuze omukahumuro kace tuza kwa ntugaruka noza kwa no tugambe Ariana Junior School nyona nkuka bazanagire ba social media abamuti tukumanya he kushangwa yesi ntumangu nishomero rya mane rukerezo bwegese bo mutindo ombe kwatina na nursery na primary education wakati ntwenda tumanye nishangwa kayi nice chikuba ekutuma mwaba bo mutano ahaganda amashomero agutine district eyambara ico kiganiro tuturabe twine uko bwa hati katizo mukahumuro kace tuza kubantugaruka mutakarga TV West. Star Times Makula Chika proudly presents Miss Uganda 2025 Grand Finale. The biggest beauty pageant in the country. 25 contestants, one prestigious crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Don't miss the glamour, elegance, the cheers, and unforgettable moments. Plus, electrifying performances from Aziza Zioni, Tracy Mellon, and the Abeka Band. This Saturday, 20th September, live from Sheraton Gardens, starting at 6 p.m. on Makula Chika. Miss Uganda, true Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, Intiko Safari Lodge, Balesino Industrial Park, Sheraton Hotel, Reach and Hand Uganda, Kira Motors, Print Creation, and the lead sponsor, Tianao Furniture Manufacturing. Ompira
Kasameme otaferwa mpira hagati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burenge Rwizoba aha Independence Day ace cha Global High School ompera kwatarika kurungi munongo ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba Jike ko mushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bwo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa Nasa na Primary School omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Nehinda Nehinda program ekirisisimuka tuchine omwami Karuhanga Nelson omwe omba administrators ba Aliana Junior School enkokutwa twagambire nanye ndo tugambire omuziro wakwana kureta omwana we yenenganywa ari kwenda kumanya binji ebukira Aliana Junior School nerishangwa nkahi hati Ariana Junior School nerishangwa rw'ebihurusero rw'ebihurusero eri omurkoranoria so waba no heza yetawuni ya koranoria no shanga which ichapa chirukwaka in different colors chirungi munonga chokwereka aboko waza kureba omuntu waza kunde byatekere no banzo mureba so face yitu ne chapa kiriya harugutu kireba then ochikama ochikayo just 300 meters ohika ayishomero ati ishomerere tukigura omwaka ogo konki ishomerere tuine services nyingi eziturukuhereza omunda ekyo kubanza ahabwa new curriculum notegwa kuba oyina omwanya ogwo kushomesezaho abana omwanya ogwo tugwine guri enclosed ishomero ryine cameras ishomero ryine chai ishomero ryine classrooms nungi munonga nazerebo mbishane emukurebo mbishane tukujangu tugenze twabiha handi biryaho muri imbara kandi ishomero ryine abashomesa abatendeke barungi munonga nabamara bariyo nabamara nimpamyango na nomuziro lya heru na mango kindu muningamba tinkubia security nakuja tuineho cameras kandi tuineho n'abasurukare kwenda ngo abana batahamu tuine icyo kweta 24 hour surveillance ntubantu bari akana head teacher aha kubari nabana areba nitwe twenka abine system omurimbara wabori yaha katugire ngo nko mwana wa mureta umudeke ya tuine deke ya tuine kindergarten ayituma kanasare tuine classes kwika aha P6 aha bwaki tutandikire na nejo kugira ngo tutebekane sabana aba kuba ku bantu bazom P7 bakoreje aboka tukatukomera P5 konka bazire kubizira aboka no manya kutukugamba stakeholders
bishomera harimo abazire harimo ba directors n'abandi so abazire kubizire bagira ngo no tuyina abana bitu ishomero neryito katubabahe tubateye kom P6 tubaho umwaka muba preparing kuzo P7 mwene umwaka uguru kwija ntuza kuba tuyine P7 kandi ikindi ishomereri tuyine eyiturukweta academy ahabwo mpira nomanya ito tuyine team nicyo kinagera mu muhetebekanisize munonga abo katurebuka twaba nuziya abo turazane nabo na buto bezana no mu corporate ko no tureba so hati tuyine team eriyo big league aza requirement ya team big league no tego kubo ina academy so academy yituyine abana butuyine mu mbihumuro ntubatwara tuguma nabo tuba traininga okuzana mpira tukuzana mpira konka nomanya obutwabire tushomo mbutavuga kengoro na rutaro kabaja ngo umuntu ko kugumaho tarukuzana you become dull so hata abana abo tubatwara tuba traininga tubareta kandi abana bitu abarumano bashomera Ariana Junior tukuyaho bazire sente mu cyumuro no ahubwo kuba turi umuntu bihamwe talanta kugira ngo nyencha kare bakaba abo mugasho mbeno ishomereri nchomesa Uganda's curriculum following Uganda's when turya hansi ya Ministry of Education and Sports noreba kubatire mu bya karumagezi nitwe twateka mu karumagezi twine mu subjects nka Kiswahili ahabwaci twine mu abana abukurwa mu East Africa batakurwa mu Uganda cyomeze twine abana bukurwa Rwanda bukurwa Burundi barukurwa Southern Sudan Kenya and Tanzania yaba international school konkana bari no kutambura curriculum ya Uganda mwenu kandi echamani ishomereri umwana witu takwijana bitabo takwijana bucumu takwijana karamu crayons oba ebibyona nabishanga ishomero kandi abukurara imfarasa na yari yayishomero kandi abana bitu nubaryeje munongo kamwayamba abazira bukatosire ntino manka twetebeka kumoroka atenka weekend eriye yahwira muziro ko mushango mu town are stressed eza shopping takazirebire school fees na gita nebyanga onkani chirunji kushanga ngo nkebye bintu nababishanga ayishomero kandi bukwa nibasa kumara umwana tamiyoni exactly so twine kubori ngati ngoko rya program ukareba umushomesa na kusindikira message na tetitabo cyo mwana cyaho ebitabo biryaho kandi abana bitu na no kugamba urujungu in fact mu next episodes ntuteka kugira ngo muturetereho sample z'abana tureteho head girl na head boy hatkabaho umurikire nabo bagamba independence abo kuba kutwatungira kuhetegeka Uganda yakurakurana yaruga hansi yayiyongeraho a level ya growth and development no teko kwikirizangana turebe ngo hati icyo kubanza hakaba mu okurespect katugire ngo umuntu kugira obugabe bwo kwijankaho kagamba hazaho bugabe bwo kugira ngo umuntu atandika amashomero hazaho bugabe bw'abantu kutandika business mwena n'icyo ntukebaza kandi tuteka mu mwenu urunyankore tuteka mu kugira ngo nabo tubasime aba banda barwanirire cyo kandi na n'ubusinge butugize leta utuyine umuyanga mwenu ubwo bwaturetire kandi turi kutandika ishomero kandi na nabandi abo kwija bakatabura abarumunka tuyine mu education abo kuri education mu city omu tito tuombekere koga kubizere ba engineers batugambira ngo icyo kintu nicyo kiri kwetaga mwana hata nabona imanya ngo bari yaho kandi barebuke ngo babaho ahabwire bwo mpira abo gantuza kuba tuyineho na tent ni impamya ntuza kutereza itorateke ka tent tuteke office izoberyo kugira ngo abazira bari yo mutaho nomu n'abarumuntu batureba
na naba bariyo okoko abantu bingi nibaza kwija abo bwa TV West of Twargo mukeni hiro hariya twatoronda naho kwemerera habura kandi ntekateka ngo icyo kirumu it is like kuruga omubuhuku tukazo mu kintu cyo kweberera aho abanya-Uganda nibaza kwija babe bari bingi nibaza kwa bari bingi mwena hizoberyo nimbahiga kandi na nabanje abashema district abo kuboko nibo bantire mu obwesije nabo nimbeta kugira ngo tube turuho ahizoberyo turi kuzana umupira kandi turi kuwininga. Alright, wawagambira kintu cyentambara ni manyambara ni mpango wajana umushangwa side zakora norya nyo wakwari nkakatete arukwendo mwana wanje ashomero kwe kandi umushanga imbere ya boda umwe nare mu kufuna ko wa boda yentebe kansa neberyeta kugira ngo umuntu atakayera cyane no yakwari nkahe arukumana bonde ntaba hariho okumwa kubasa kutensa no muziro mbite bwatine nebyentambara hati Ariana Junior School ni pamyangu omutawuno wayemero ti edachikemwe no basa kureba imotoka ziri kwika mukaga ziri kurabaho tuine amamotoka garukuza agamwe garyo mu route ya harwe nzigenda mpaka sanga agandi garyo mu route ya Katete actually arumwe kurara Katete tuine erukuraro mu ruharo eketororeti mwenu itwe kandi koko nakugambira itwe tukutegana za muzire ngo banzoshashure transport ningaba iwe ko kwikaho headmaster akubarire bintu akwereza payment plan hati iwe umwana ahumuruka hati iwe tukubingo ja TV ukora sente kandi na sente tukwetaga kwija yishomero tuine ezokushashura simu hati iwe bakwereza allowance yawe uteka account yo mwana ogumanota ahabwo kuba ko koresa isimu yawe usigaza receipt kandi receipt eri yiba kwereza ujiyaringa na headmaster nora message yo kubo ino musimu ejo no receipt so ujohereza headmaster tumwaheza ko kuzayo ujo tukonka headmaster account yanjeji mukashashura ntintinti hata naheza hati babona kwandikira kuri ebintu ninde mu mujaza ko kubetoro mesa so transport ekintu kirije muno mutatakati natinyoni ntura hari uko tinka habati kandi kwa ari umuntu obwa hato wakwana inda kumanye bikusinga aho konkata kabasa kuija physical location tamuke nambaze simeze nakutera nkabasa kugamba nabakuru okwe hati tuine namba nyingi konga no mayina mbezi motoka zikwata mutwe konka batera enambe yanje ejina za kubahereza ne yanje immediately ni forwardingira eyahende wakubasa kuyamba exactly eyanje ni 0 mushanju 2 mukaga mushanju 5 0 mushanju 2 mukaga mushanju 5 ejo yorobini mpamya bachikwatane ndebo bwire bwajana no kugenda ho bugambo bwo bwamuheru obetukwetebe kanisa na Independence Cup abantu no baraganisa chini ngacho wakweno nda bamanye ahali na Junior School otakizire arakuche abo kuba turumuntu registeringa abana w'umwaka gurukwija twatandike ku registeringa abana abo mwaka ogurukwiza mwene nchena ngo kuba no ruganka ha TV nko kuwangambira ngo wakumpa umwana neza kurabaye ojorabeho headmaster kwandike then kukuza data point no gumano tunga updates zishomero then obutarakorese interviews ninge myanye yasigaro abo kumanka hati aramu classes zitakuza kwa admitting amabana nkatukwiza kwa admitting abana bokuza mucyamushanjo abana butuine ho mucyamukaga nubo baragumeho bakashitamere cyamushanjo mbaye ni woryokwe kandi orukutureba ni kwiga kugira ngo twike ndara yariyana kandi cya kabiri tugume aha TV West na sister radio West
ahabwa porogaramu zinungi webale munonga omwami Karuhanga Nelson obunomumba administrators ba Aliana Junior School ishomo ly'omutindo gw'amaani murungi omurembo rwitu orambalala ekito kikwatene na kindergarten hamwe na primary ne babukoraho je twareba bine security cameras mweno takayera kiriyo nkomuzire obwa hatutosire nturebe ibintu binji bikubaho mu mashomero ushanga umwana wawe yaferayo nisho motirine explanation yone bakwasa kweza nkekintu cha security nibajangu omwanya bagufensinjire bina habe byo kwerinda bina hona security cameras abana no bariaje abashomesa nabo mutindo no bamara environment ninonje yiwakwasa kutwaramo omwana wawe akathriving ebintu bukwatene na sports wahorangu bina academy so mwana wawe otakastamira ubundi talent ya ino mupira kandi obwo Aliana Junior School eruho ebyentambura no basa kutensana n'ishomero twakugamba yirukushangwa na namba Yesu miyaje bahereza jeza hiwe nko muzira otware omwana wawe mwishomero y'omutindo Yesu amuhereze kirabo cyo bwegese boronje program ekiri system kaka nabandi Jemi Mayebare wahati kati zo mukamuno kace turimo tugarukana muzeye bisisi no arakushemeze kusiyoshaha isha